مبدئيا كده السندوتش ده ب 30 جنيه، معرفش ازاي. ومش بس كده، كل السندوتشات اللي انت شايفها قدامك دي ب 340 جنيه. ومش بس كده، وقبل كده ما احكي لك على العروض، انا عايز اقول لك ان هو عامل عرض اسمه على كيفك، بتختار السندوتش اللي انت عايزه وبتعمل العرض اللي انت عايزه، وعلشان كده اسمه على كيف. فتعالوا سريعا كده احكي لكم بقى انا جبت ايه. مبدئيا كده داريوزو جمبري، بتختار الصوص اللي انت عايزه، وعندك 4 صوصات احسن من بعض، ودي زي ما انت شايف كده شوربه سي فود، مش محتاج اقول لك يعني، مش محتاجه حاجه يعني. بالمناسبه كده نسيت اقول لك ان المكان ده مش اول مره اجربه، والراجل ده بسم الله ما شاء الله وكل فتره بيتطور اكتر من الاول. ودي احلى مكرونه بالجمبري وايت صوص هتاكلها في حياتك. ومش انا اللي هقول لك كده، الناس في الكومنتات اللي هتقول لك كده ان الراجل ده بسم الله ما شاء الله هو كده كده علم من اعلام اسكندريه. ولما تشوف المنيو والاسعار بتاعته هتعرف الراجل ده ليه علم من اعلام اسكندريه. الاسعار بتاعته هي حرفيا مالهاش منافس، ده غير كمان ان هو عنده دليفري لاي حته في اسكندريه. ومش بس كده، الراجل ده عنده فرعين، فرع في سيدي بشر وفرع تاني في سوطه. فانت كواحد اسكندراني احب اقول لك ان انت تتدلع يعني تتدلع. الراجل ده الناس بتجيله من اخر الدنيا عشان تجرب الاكل بتاعه، وده اللي مخليني كل كام شهر اعمل له فيديو. ولو مستغرب من العروض اللي انت شفتها فاللي جاي اغرب. بص بقى، الوجبه دي كلها اللي انت شايفها قدامك دي ب 100 جنيه بس، ده غير كمان وجبه الكريسبي 9 جمبريات مع بطاطس صوص جبنه ورغيف عيش. ونفس